Hadirin yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh di Blang Bintang. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda gerakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung dan sabuk pengaman bayi dimohon untuk meninggalkan kedua alat tersebut di atas kursi sebelum meninggalkan pesawat ini. Anda berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Pelita Air bagian dari Pertamina. Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Iskandar Muda International Airport of Aceh in Blang Bintang. Please remain seated until the fasten seatbelt sign is off. Please do not activate your mobile phone until you arrive at the arrival hall. Passengers who have received distribution of infant life and infant seatbelts are kindly asked to leave both items on the seat before leaving this aircraft. Please be careful when opening the overhead compartment as the items inside may fall out, and please take all your belongings with you when leaving this aircraft. It has been a pleasure looking after you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Pelita Air, member of Pertamina.